yasize byose ijuriyo kubwira ngo tuzayo yanabuye umwambaro wo kurimbuka ayandikuye imbabazi zenshi ashima Kureka
Oh
Zokubera bibutaje. Amen. Hallelujah. 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 Odre ngwino ganawe mwese murakora. Nabi nyuma turaba. Aho. Turagukora nawe. Hari indirimbo itarashe. Mureka abantu Imana itanditse ngo bandagarize watwitaye kugeza amasaha yarashize bakuye akantu kangana Imana ikuretse ukandagara ntazakureka
tugiye gusengera muri iyi ndirimbo nuko dushima Imana yuko itaturetse Yego. aho tuzamura Imana ibiganza haleluya noneho uko wafashe mugenzi wawe ujye mufate dusenge ngiye gusa n'ibyo Imana impaye Yego, abandi bakomeze yego. ntazakureka kuba tukivuka kugeza ntabwo waturetse ngo twandagare hari abantu benshi bandagaye ariko waradutoranyije utubwira bakwifuza imbaraga zawe zarabonetse ubwiza bwawe bwarabonetse ineza yawe yarabonetse ntabwo wigeze utererana ntabwo wigeze utureka hari aho twari tugiye kwandagara aho twari tugiye guseba izina ryawe rihabwa icyubahiro turagushima tukuzamura icyubahiro mu izina rya Yesu ushime ko utaturetse ngo twandagare kandi nta n'ubwo uzigera utureka uracyakomeje kuturinda uracyakomeje kubana natwe uracyakomeje kutugirira neza ma uracyakomeje uracyakomeje nta yindi mana twiringiye uri Imana idasanzwe mu izina rya Yesu Kristo tukema amashyi menshi tumushimira Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Uracyanezerewe. Yesu, inshuro ibihumbi n'ibihumbi. Kandi simbuza. Kirava ku muntu watangije igitaramo. Amen. Amen. Nawe yarakwimanye. Igo. Yaratwimanye. See
icumi nigaga mu wa kane wa primary ibinombe kuno bigwasi mubibona twabaga mu nkambi twahomaga amazu tukajya gucukura tugahoma bamwe barabyumva amen turagenda ninjye mfura mu rugo itaka rirariduka inshuro eshatu rimwe kabiri gatatu nari mfite imyaka 10 icyo gihe amen itaka rirataba ndamiriza mbura umuntu n'umwe wakumva iryo jwi amen tawanya mana ngivuga mana mbabarire nagaza nsukana mana mu mutima ndangije kuvuga gutyo ndaceceka ntegereje umwuka umvamo amen muri ako kanya gatoya abantu bahita baza biterera batazi aho umuntu ari amen baracukura icyo inkweto zanjye barazibuze si uko nari kure amati ibitiyo amasuka ariko ntibanema n'ahantu namwe baranandara ntahantu urimo wumva hafite ikibazo ndavuga ngo ntaho amen Imana baradukuye Imana baratwimanye ni byinshi navuga nk'ubuhamya ngabone ukavuga ngo uyu mwana akiri urusoro mu nda ya nyina Imana yariziriza rero udusure amen ushira ubwoba gusa ko Imana icubahiro ejo bundi muri manuka y'igare 2024 mu kwa 10 nukuri iyo hataba Imana ntabwo mba naragarutse musaza wanjye ibintu nari njyanye yari inyuma yacu ngewe umunyonzi wari untwaye yari imbere kuko n'abandi ibindi wovuga ukavuga ngo Mana waranyimanye niyo mpamvu nanje ntazokuvaho kubera kutatumye nandagara amen nukuri sinari ntabwo namenye ukuntu byagenze iyi left side yose yari yarabaye paralyse namaze igihe Kanombe bamvuje amafaranga hafi 2,000,000 zirenga amaraso yaragiye mu bwonko amen arambwira ati hoje tugende nibasanga amaraso akiri mu bwonko barakubaga bayakuremo Imana zanjye umutsi waha muri iyi left uruhande rw'ibumoso wari wacitse umara gucika amaraso amwe aba ari yajya mu bwonko ayandi akanyura mu mazuru no mu matwi bakambwira ati ntiwahabaye urebe kuko njye nari muri koma nari mazemo nk'iminsi 3 ariko se ndebye wafata nk'umuntu wakoze accident zingahe tugire gutya Imana icubahiro baravuga ngo tugiye namaze ukwezi amaraso azava mu mazuru no mu matwi amen ntacyumva iri jisho ryari risa nk'iryaturumbitsemo ariko amenyo ntiyavuyemo niyo azagaragarira abantu tukareba ufata imiti uko iminsi igenda ishira igisebe kiri mu bwonko kizavamo fata kubagwa mu bwonko yaratwimanye Oh
umuceri n'ibitogi umuntu yova ku Mana, ariko kandi iyo wibutse iyo neza usubira ukiyegeranya kuri Yesu, kuko ngo kumuhungira biruta guhungira ku bakomeye. Amen. Mureke mbabwira kandi kantu nimara ndabereka ikindi kintu dukora, nimba dusengera ibyifuzo, nimba duhereza abandi nabo bagasubira bagahumeka, hanyuma tukabona kwegereza ku musozo. Muri corona hari ikibazo nagize. Amen. Mbare nyuma ya corona subira ku ishuri, nagaza niga 3 mu cyumweru. Amen. Ndi umukandida. Wohereza Imana icyubahiro ni muri kubyumva. Haleluya. Kusina bangiwe wagushitsa hano uwo muri cuvuga. Amen. Amen. Harukundu Satani azaba kugira ngo yarondogoye ngo yagize gute. Amen. Amen. Mare nagaza ngera ku ishuri kasayi, abandi bakandida bageze mu nka 10:00. Amen. Twigaga turi 54 muri classe yacu. Amen. Turi kumva. Haleluya. Amen. Yose ni neza Imana zigenda imbirira yatuma ntarivaho. Amen. Amen. Haleluya. Tuzamara ko dumana cyuro. Haleluya. Ariko Yesu nkiga gutyo, nkiga nabi 3 mu cyumweru ndi umukandida, kandi twarabanje duhagarika kwiga kubera corona. Rimwe abanyeshuri twagiraga umunsi wo kwiriza ariko wa 3 ku ishuri, maze nkarira bavuga ngo Mana ntukankoze isoni muri aba banyeshuri, ubwo baba bavuga ngo sinzatsinda. Amen. Haleluya. Maze turakora, ndagenda sinarata. Tuzamara amaboko Imana icyo. Haleluya. Sinarata icyo gihe narigaga 3 mu cyumweru, abagaza biga kanga icyo gihe classe yacu yarasema abanyeshuri 26. Amen. Hatsinda 25. Icyo nacyo ni ikintu novuga Imana yankoreye ntacinciye. Waciki Yesu, waciki Yesu, waciki chichatujoga Yesu, chichatunyumvira umukunzi wanje.
Amen.